Io zany tantely io. Tantely be. Zao ty pôziny eto. Io tantely avao hinany. Laha ny sahanay zany tantely io, ty isan'ny tantely toy zany 2 hetsy sy 5 arivo sy 2 tapitrisa. I azo atao business, pourquoi? Ty lihy namako miaraka amiko hanao azy. Ka tsy asianao satrokanao ty? Ka ataontsika akory amizay fangala raha io? Hein? Ailitsika amin'ny kesika roa ao no. Ailitsy amin'ny kesika ao? Ka andesa amin'ino io ty? Taribity avao. Ka ino koa raha mangilingily atoko zao ino? Ato. Kanefa tsy misy raha. Misy raha. Ty misy biby ety. Pirito avao? Ka ino raha mitazo azy ty tariby? Tariby. Ka ino ilatsika afo? Hatao ino afo? Inan'ity zany alohan'ny hampiliry agnaty kesika ao. Angala papitantely amin'ny azy fa misy kesika roa papiny misy anany na raiky. Fa laha inan'ity avao ampiliry ao tsy mety. Fa misy papiny ao? Nga misy amin'ny hazatsika nangalatsika. Ka tsy hangalaka an'izay zay tsika? Zay tsy alatsika. Ka mila afo? Mandeha ny ano tsika. Fa raha papiny io tsy mety laha tsy ataon'izay. Satria fitahy mo. Fitahy? Zay zany ny fomba fitaka azy. Ka raiky natao fitoroa fa misy papiny? Fa mandeha soa iaby. Iny tosy tantely iny andesy afinjeroy. Reto zao mbo tsy misy gris reny satria fil de fer problème. Fa fil de fer reny. Lasira ro tavela amitsika no. Lasira manao akory? Tsy ao papitantely vita machine nividianao. Ireny mbo tsy anagnatsika maro. Fa gris reny nandesinao reny mbo maro. Ka mintsy apetatsika roa reny. Fa fil de fer ametahazy. Mbo asa gasy. Io maneggio, quindi è questo, sembra lamba. Ka ino koa amboniny ty? Amboniny ao. Tsy misy ino io? Fanangalatsika io. Fanangala io? Amin'ny ambany ty miteraka.
ohatra. Toy avao fa mba iso raha ty fa maro marero izy rety. Za mba amako mbe toy koa. Kaiky mandeha mare fa filmevako. Fampidiry zany angala raiky amin'ny cadre ambany ty vao ailitsy ao amizay zany Hamitahandreo. hamitaha azy. Zay zany fomba fampidira tantely vaovao sauvage. Toy amizay zany ampoly am'raiky reo. Amizay tsy zany kiria reny ty mba tsy hataran'ny mpanjaka tantely igny ambony etazy any. Mpanjaka iny aho. Mpanjaka igny ambany. Atsika bakeo mila manenty mpanjaka iny. Hanenty mpanjaka raiky roy dinaby aroy isika laha bakeo. Fa miakatsy any koa. Fa miakatsy. Amizay satsy. Ka moa koa tsy ataontsika naloko io. Raha reto raha reto no mila hafana avao tsy mety laha ohatsy agnaloky mare. Tsy tiany. Laha matevy mare zany aloky igny lasa tsy magnisy maminy firy tantely io. Fa tsy maintsy mila masoandro avao koa. No mila aloky no mila masoandro. Hagnilitsy any vaovao roy amizay tsika. Tantely Betsinjaka isika toy. Tantely Betsinjaka. Ka hila mpanjaka iny tsika io sa? Vao hilan'ny mpanjaka tantely iny lafa bakeo hampilitsy any raha ty. Fa handeha ho tarity avao tantely ty. Tantely ty zany andesitsika tsy hoe hiady naniko ty dia mpanjaka tantely iny fatotsa an'ivo kazy areny. Tantely avao iaby iny. Reo. Andao andesitsika amizay tantely io. Ka ino koa iny? Mila andesy? Fa tsy manahy tsy azy direct avela ty. Tsy manahy. Karaha ty moa la lomay hinaniky iny le hanaia. Tsy afaky lomay satria Ao mpanjaka iny. mpanjaka iny fa dinaby. Somary misy tekniky kely koa ny fampidira azy, tsy direct atao direct fa apetraky tsikelikely manahaka an'izay. Mahare fofon'raha roa dia mizetsiky. Mahare fofo. Mahare fofon'ny pampitantely natao ao mizetsiky tsikelikely. Zay ny rozy mizetsiky. Fa mahare koa sa tanareo misy mamba an'izao.
matoa azy raiky ambony rety koa fa tahizoky. Manday mizetsy. Tahizetsika amin'ny lala raiky avao rozy io. Izao koa. Satria nisy papiny napetratsika tao iny zany. Ka hono nataontsika raiky avao papiny tsy natao roa. Anitatsika mihindrany avao ataontsika roa. Zay zany tena normaly atao roa. Raiky tsy natao tao amin'ny raiky roa zay. Angalatsika raiky roa la Ka ifa lafa ao rozy. tsy raha magnano lafa ao rozy. Ha? Tsy raha magnano lafa ao rozy. Manino? Ndray fa ao rozy tsy magnano ndray sia raiky faharoa ndray. So mifindrafindra i. Fa babo koa re. Oye eo. Angalaky papiny ndraiky. Hangalaky fe ajetsiky moramora tsy. Fitapitahy zany raha toetely rery. Io zany ny fomba fitaha. Ka fanantenao tanitsika ty mba tetately eo. Tena mety tany toy maro zanakazo. Bakeo koa mariny rano tantely reto tsy matsaka lavitra fa matsaka mystère mandeha. Afa firy taona anao tantely? Zaho nanakizay fa 35 amby tao. 15 amby tao aho fa nanomboky niompy amin'ny tantely. Tianao fiompy tantely? Tsy tena tiako aloha fiompy tantely ito. Fiompy tantely noho fambolea zany tena mahafinaritsy ahy raha io. Soa. La miantogno raha reto mamy vatany fa tsy ho nifakazatsy tsika laha tsy ny tantely. Amin'ny hamamiany. Marina koa zay. Kaleteny rozy. Mpanjaka ina ia? Mpanjaka igny agnivo igny amizay. Alatsika amizay zany mpanjaka igny nanakizay ahanto amin'ny cadre reny. Ahanto amin'ny tarby. Cadre namboary reky io. Satria mbo mihanto amin'ny ravitsazo toy zany. Mpanjaka igny. Fe alatsika moramora avao. Tsy no mila gantana raiky. Tsy magnano. Ka ifa malesanao reky. Fa zatsy ty. Ndray voahetsy zany fa tsy de magnano. Fa tsy de manahy. Misy moa olo allergique raha io kehitsy raiky avao de ta maty. Zaho zany na tantely 10 magnehitsy ahy tsy mampagnahy ahy. Ary zaho koa fa voahetsy tantely isan'andro satria zaho matetiky mitolo tantely avao isan'andro. Tantelin'olo reo. Ka eo zao anatin'ny mila mpanjaka igny. Ka mpanjaka igny napetrakinao tao anatin'ny raha baka andafy any regny? Kazy areny vita gasy zany namity. Ka iaraky baka andafy any regny halanao? Ireny soa avao fe raha toy tampotampoky zaho sakamate telefonevandrozy hoe misy tantely mihantogno ao. Ka manino raha ka tsy hova zany? Ka igny ane hamaray hariva avao fa votoratsika satria Fa manino? tsy tokony ho gadra mihoatsy ny 2 andro na 3 andro zany farapahatarany mpanjaka. Fa manino? Satria zany mpanjaka tantely igny avao teraky tantely maro reto. Ka laha amin'ny fotoa hinanik'izay zany le mpanjaka tantely vesatsy hinanik'izay sahala hoe laha ny aomby zany ka natao hoe tohitsy. Tohitsy. Ka tohitsy zany fotoa agnatolizany zay i laha magnatoly mahatratsy 3 arivo isan'andro agnatoly. Ka tsy mety zany i laha gadra elao. Fa manjary mihitsakitsy ambany eo avao atoliny regny lasa misy. Ka ety vadiny mahabevoka azy io? Mahabevoka azy io zany tantely reto misy 3 karaza. Misy atao hoe lareny igny moa igny fa haitsika hoe mpanjaka tantely. Fa misy koa atao hoe ovrera.
I tantely hitantsika maro rety tantely mpiasa rety samby manana ny asany aby ireo ouvrier reto zany ouvrier reny oe ouvrier reto zany mpansaka rano no mpila maminy mpila vony le faux bourdon zany lahy tantely io ny asany zany hagnaraka an'le mpanjaka avao hitongo ny mpanjaka io mitongo impiry isan'andro reo i zany lafa amin'ny fotoa hitongonan'ny mpanjaka igny miala ny kesiky toy tomily ambony agny 100 metre misy lahy ny valo ndray mandeha zany magnaraka azy de samby mahavoa azy aby zany re zay mahavoa azy amin'andro igny maty aby zay zany gn'anigny tantely la raha ny olo zany ka nahihitsy aleo tsy nagnaraka ny mpanjaka igny to tsy noho maty zay zany gn'anigny tantely zay tsy maintsy maty aby zay nagnaraka ny mpanjaka igny ka hendro zao mission hafa matseriky raha zay nahantoko igny mba ilako roatsy mety latsaka ambany eo zay mpanjaka tantely tsy hitako ka la tsy hita mpanjaka ny rava reky rava lava tsy hita io tsy rava fa misy système fehintiako roatsy teo any maka ao raiky hitanao avao hita haindra fa nilay agnaty grillage agny savako amy raha ty eo lalao fa latsaka misy grillage misy azy zay agny ka mba henteo raha ty tsy hitsy amy raha ty mety latsaka agnatin'ny raha toy ato tsy amy raha kalefa koa laha i tsy tetoy tsy maintsy fa honibota antely ty fa tsy mijatsy fa tsy maintsy tegny zay ka tsy hitatsika ty nilatsahany matseriky ahy aia tsy fa vizazy tsy hita ao Starby zay agny misy tsy hita mpanjaka io raha mahatseriky ahy izy ino mahatseriky ahy iny mba tsy mba henteo amy raha ty nafehinao tamin'ino tamy raha ty raha iny tamin'ny raha toy nakafitso amy raha toy aia hainja latsaka ambany eto tsy hita ka tantely reto mety hiala bakeo ka hiboa e tantely reto bakeo